million nataka ifikie. Kwa na neighbor empowerment ya community ndio waweze kujibu. Hapa ambaye anashughulikia hii mambo ya equipment tuko na Ruben na wanajambo sawa sawa. Tunasema government tugukite kuheo hema na ite na no tucokie ngatho muno ni undu wa uko turoretwo na ritho ria tha ni undu ni tumenyerete gucinagwo ni riua hindi ria tuikundine kana ona riria twakuirwo tukoraga tutiri na kundu gwa guikara ugakora ringi mbura ni aura mugatharukia mucemanio ni undu ucio ni tungira gavana witu ni thengio muno. Haha ni undu kwakirisha gikundi gia vijana na ndacokia ngatho with the county government and also the Lakeview Ward MCA Alex Bogwa ndio wago tuhe food table a full set ambayo igututeithia ta vijana ku access some capitals and also to create jobs. Maundu thamani meguteithia vijana tondu handu ha guthii na kumihandarati-ini ni marikoragwo haria puru-ini makona kanyamu kao na hakiri cio igakorwo cie sawa na magakorwo makiaraniria.